Purwosari. Anak petiga mak bisa alpaki bedana bula di Mas Purwosari. Siang bula kalaban malam cuma tiga setong di Mas Epekere di Mas Purwosari. Mak bisa tika atina bedana bula di Mas Purwosari. Siang bula kalaban malam di Mas cuma kermeker bedana tika di Mas Purwo. Ngakan bulu tak nyaman ngakan tedung bulu tak nyaman tedung di Mas kermeker cuma bedana tika di Mas Purwosari. Purwosari ada kok Sunan Abu di Mas Purwo. Tindek emas Purwosari kang mula seiman ketika sorang Purwosari madana sampai emas tak kuat di dalam hati de emas di dalam hati Purwosari bini bulan tak kuat pula mikir de emas pula mikir Purwosari anak kena mon pasemak dek bula di emas tampoi atina bula di emas Purwosari. Serelepan dek emas serelepan bula tak hendak lupa Purumbong menyetong ketika seorang Purwosari tak kuat bula mikir dek emas bula mikir bila ngabas Purwo robana tika tak kuat bula mikir dek emas bila ngabas robana tika Purwosari anak yang pakai tampoi di Mas Purwo. Sunan Abu na arapa be nana Sunan Abu Dek Mas Purwosari dateng ongku tika Dek Mas Purwo. sengkok ebuna be nana Sunan Abu Dek Mas Purwosari mon kun cuma epun neko tangkungan na bula Dek Mas Purwosari pen lagu epu Dek Mas neko tangkungan na bula Dek Mas Purwosari marana be na cengak jeria na Sunan Abu pasemak Dek Mas mata pasemak Purwo Purwosari cek terana Purwosari hebat ulun disarek ketika di emas
Bek nala cuni tak engak ka ibu na. Bula kat pon ngocak dek ketika dek emas Purbosari. Pen ibu niku tangkungan bule dek emas. Bek nana mun tak engak ka ibu. Berarti bak na beni akan la manusia. Akan lagi bondo nana. Pesemak dek emas Purbosari mata pasemak sayang Purbo anak penemun mesem dek emas bila mesem macal tong ate macal tong ate Purbosari madena mesem dek emas Coba nak marade enak bek na akacana Sunan Abu. Iya nak akacana. astaga ibu saporana Sunan Abu ibu Tarani serah ibu dek kabek nana Sunan Abu. mak bisa Sunan Abu lupa dek kanjeng ibu Sapora ibu na. Porana ibu Sunan Abu ka Sunan Abu Raja Tusa ibu lantaran ibu dari Mas Indrajaya ibu Sunan ibu Raja Tusa Kak Mas Indrajaya corak meles ka Sunan Abu ibu rombok katipa nikah ibu Sunan Abu sapora ibu Sunan Abu ka arobo katipani ka ibu patas depada Sunan Abu benerung pengerungan ibu
epu putra epun ajunan minta adu anak epu Sunan Abu aroba katipan eka epu Elangka elang bebelu epu tanda elang kadator Kak Mas Indrajaya Nisra epu kabekna Sunan Abu Nyok entolong Kak Mas Sunan Abu ka bila tabang ki Kak Mas Sunan Abu ka letak kiranya Kak Mas Indrajaya mana pitabang kita kira ya aku sereng ajunan Kak Mas saporana epu saporana ka Sunan epu pamboron soki epu corak melas epu corak reka corak tak ada pada epu sareng kakak can epu tolong putra epu ajunan anyo ona bambeli asal epu corak malu doktakan abdina epu Kak Mas Indrajaya nak Sunan Abu leres kenjing epu Mbok na bisa abeli ke asal manusia pole tapi saklana oleh 100 tahun astaga epu iya na mana bisa abdina jak pas sampai setahun epu corak malu abdina epu bisa nak pokok benak kenceng toron ke alam dunia sare orang bini si anyama Purbosari bila Purbosari cekak niser eman ka bekna puru bisa abeli boleh leres tak sesep debo epon ajunan kanjing epu Sunan Abu kunaga angku nyari bodoh nadek emas Purbosari kanjing epu iya nak tapi sak belum bekna toron ke alam dunia riak nak tarema selendang wasiat dari epu nak Sunan Abu kanjing epu Sunan mater sakalangkung kanjing epu atas papareng dari ajunan mermoga papareng dari ajunan tetia cimat dek anak Sunan Abu epu iya nak tapi cek angkui kasala sare Kak Mas Indrajaya iya nak iya leres kanjing iya epu marah bekna tuli mangkat nak Sunan Abu nyoon pamit abdina epu iya nak kunaga aku nyari di emas Purbosari juga Kak Mas Indrajaya iya nak salamet bekna jak epu nak dek Mas Purbosari lantaran gula dari tika de mas aruba Quran iko de mas gula tak kepada sarung berengan de mas jadi mati kekenangan de mas Purbosari pakun etambang tika kalaban gula de mas Purbosari kanjing epu
putra pun ajunan Sunan Abu kuna kaangkuy pamit ngare bodan adik Mas Purbosari Kanjeng Ebu